Yengbireba Punamapu, Sharatchandra Sharma Impact News given Hunata Taram Noxari. Nase Impact News the Kanagata Wafam say Supreme Court unsatisfactory over SIT proof have special investigative team mama CBI Kutang the same Kiba Adumba Peg encounter Manipur talk to encounter Gimatang Tijanaba Tijal Magi process pen daba Aduga Tijaliba Mongs the Supreme Court na Yamnakana Yaning the Pongto Posigi Matang the Kanajaba Tanzani Luna Lankan Birbagi Singdi a year return to the Pambidi Renu Takhellambam President Ibamni Extrajudicial Execution Victims Family Association Manipur ne President ni ay Renu Bihan Taran Moksari Aduga Renu Oi the Lankan Bidiba Pradeep Phanjoubam editor Imphal Press ne Town Pradeep Sutaram Noksari Adu Hiya the Sanam Pami Najari Basanta Wareppa advocate Ibamni Basanta Sutaram Noksari Ihan Anbasi Basanta Lakshap time Madudi Supreme Court na Hanjan Mamang the January 16 the so Muhanna Kobole Saman to CBI Narang so Mupi and the Ponto Hanjan paying the Ponto Poki Tanjasi CBI na Kamain Pirino CBI country sigi premier investigative agency ni Makoina Sigumba loopholes Mayama Pukalakane say Pasanta Taja Vibra Duga Lady Bamong si Kamai react to winning Yana. The same Supreme Court na Mamangi Sahigi July gi Tarik Tarit the peak adjustment yam clear way. So the Hari say the director of the CBI is directed to nominate a group of 5 officers to go through the records of the cases mentioned in the 3 tables given below, laws necessary FIRs, and to complete the investigation. I repeat, to complete the investigation into the same by 31st December 2017 and prepare charge sheet whatever necessary have never. July gi tarik tarit the period judgments in the Hari say yam clear way FIR restart oro kuna table ahum the period casing say aduga phajana thigala matung the charge sheet prepare to ro have never. Adu sigi charge sheet prepare to bagi onna taina bada kenogi January gi tarik nipan gi hearings the Hari say only 12 FIR ka when restart to way na court place to reba. Adu haiba hearing sigi kenoda mamang da kenogi January ki tarik nipan da the hearing to woni aduga January ta mangas da Supreme Court ta magi office memorandum circulate away koi party loina makta koi process serve to we koi ju phangjai sida hairi se FIR taraga nithoi restart tawre aduga haiba FIR sing si seal cover da CBI na makoi special messenger ma tharaga judge sing dugi the residents the Thilena Haibako. I quite digging ibadi FIR say a quagi behaves the victim gi family gi behalf the FIR never. Victim gi family to FIR say yamna confidential in a adusu judge gi mayum the quarter nataba, judge gi mayum the special messenger amana na Chalakanda Porto Yaholi Habase, Sibungak Posidi Legate. Adubu high posik quarter placed on Rapodi corner Hanba Kenogi 8 January the hearing just satisfied with the court na high say quite satisfied with Dre Aduna Matangi hearing say yam tuna kenogi same monkey last month kenogi January tarik taraga tarukta koi casing hearing to the Supreme Court high say Nakogi Huziki SIT bu monitor toriba DIG do quarter ma in person present with Gadabani Aduga Huzilaiba delay ma'am Zeman quarter explained to Godam Nihayako. Aduga next hearing Huziki 16 January hearing Sida Ma Huzikariba CBI gi DIG present ore adu mawon the question mayam hangdana haire adu Supreme Court haiba 16 July gi judgment except su yam the order except yam clear in haire ko sida haire se we make it absolutely clear that on or before 31st January 2018 all the FIR must be registered in respect of the 3 tables mentioned in our judgment and order dated 14/7/2017 except the 6 case mentioned above. I the CBI and I say case Nifugani toy Tiger Kadabs the case the necessary document required document Mayamadu Pangri Havigi corner Hariba 6 Kenogi case exemption Kralegasu remaining casing the 31st January 2018 FIR loinam restart on high repco. In compliance of the Supreme Court order, Aquina Pauxia data the CBI na
FIR sing restart tawre adu hai FIR restart taw sing si victim ki family amount ta da makoina hai copy FIR copy je p de ko adu bo koina kaino thijan humjan ba tawkan da CBI ki website gi hai FIR sing se download tawkan da yemu matam da di FIR isep se sin 307 gi makha da loina mak FIR restart taw ba tare hai sig FIRs di police na encounter later observed na ki report based over FIR ne aduga victim the accused na pan FIR ne ba sigi FIRs de koi from the day one is ba koi challenge to duna lak ne ba ko aduba very unfortunately sumaina Supreme Court ki akan order laina sumaina CBI na FIR je koi gi victim the accused na pan FIR du initiate to investigation to ne ha ba gi pose masi madi we feel very disappointed on item thamjage. Okay, Renu maroina hoji ibom gi president jo ibiri birina ngasiki ngarang thokiba kanoni ngarang so amon CBI na Supreme Court na CBI gi mathakta mu kan akan wafam thang koi wafam duni hanjan thangre mang thangre handa chum thami tanja je khara pibuduna maram mora kan Supreme Court jo tumina lebe yawa tanja du oidadana thamakmu male victims ki family dagi ibom gi president ibiri birina leide iba hoji ki development sing kari sing se yes justice se kuine ngai jarak pani yes theng bu theng na phangabudin ngai rak pani hanjan sumaina CBI na asigumba negligence utpa hai tay amorom daraga karim kandana process se tapthaba itu thudaba adu karim kandana loopholes yam uruk hai tay so ida victim ki family including Renu ningba kai bu phawibra kamai tu ningba dikai khoi jing ngarang gi hearing sida date 12 tagi February 12 sida khoi tamodi khoi kharam de khoi flight ke kakpa ngambagi khoi chasadre ngamdabagi hai tare do tamo bablu khatang khoi gi Supreme Court hearing du da ma khatang saru ya bangame ado tamodi ngasi yoroktre ado pause ta bada khoi ju ngarang gi ngarang je pau phauna ba je ngamde ado ngasi gi morning gi newspaper da paper ya ma da headline oina dum fonge ado masi ta sengna khoi gi dining ba kai ni ngai ne ado Supreme Court na asuk yamna high authority khoi gi India gi di khwai de wangna ba wayel sang amana asuk kaino luraba tanja se CBI da sinaraiba khoi gi case khara trying to khakta oraju sigi oiba final report ama pikhalon haiba sigi bot ta chu phawba mo khoina thabok oina onthokpa ngamdaba si tasena khoi ningba diam kai haidi CBI se Manipur da di hek yauraga Manipur da yaurokpa matam da di magi thajaba se praja myamna haukiba kya da su manghangre adubu hatak se ekhoina CD Supreme Court ki order ni ko ka haira khalaga wakhanda di yamna khara hadi num high authority amagi nina kitang tawrakadra ka haibagi asadam chauna leibane ado anirak sugre ngarang ga second time oire moina soiba se thabak oina uthorak tabasi masi aina khanbada hoi CBI haibe wani tasingna ni moyu sarkar gi magai ni leise ado akoina pen daise mijang mikhai nairibra natragana akoi victim family na kaisu tawroi ngam kaisu tawdana kaisu tawbang ngamoi haibagi delay tawribra natragana adum mijang mikhai sakma yengnaraga thabaksi dum paikhatana thamaga tumina laisalaga dum matam adum launa bagi amakhak tawra haibagi moiji makok sanarira natragana khangde sakas deista koi kitang haitar CBI se koi kitang nungai taba pen daba dilai ado sidai sida Manipur sarkar se aina kitang haijaning badi hataki CBI koi hoi Congress matam dabudi yamna hard khiba matam ama oire do khoi gi BJP sarkar lakwa matam da makoi gi election manifesto sar sitaju yam kanna 1528 cases ki je hai bane bako makoi na akan basi gi damakta justice prong na bhona bada makoi na achauba thaudang lawni haibagi achauba board maya gi ta lakhang de du haire do hadak CBI na lakhulai ba tanja sida ju makoi na kitang pressure bibi ragadi achum bai damakta di justice haibaji Manipur ngasi phawba case ama phawba justice oina purak pangam dabani na hari ba tanja sida makoina kitang pressure yauna haitare ek thabak se tawribra tawdarbra haiba Supreme Court ki order ne order oiraga makoina tumina sak paliba saka se tumina leithokpasu aidi masi thamoi sanga nuai jade kitang miyeng changhaninge e tawribra tawdarbra CBI duna Supreme Court ki order ne makoi thokba makoi sujarasani haibagi poto adumaina leibadu koi pamjade victim family amo site gi haitare do masidai sida makha tana tawraktraga di adum chairaga tok turibra aduga ekhoi gi victim gi site gi ju sarkar je thajaba thamaktraga di masidai sida ekhoi gi independent oi bahai tare sarkar gi maigai da leitaba
mi ama oina khoi je appoint tawraga sigi monitoring tawna bai damakta khoi sem saba chu leidi leijare adubu makhata na khoi dum kari tawraga dage haibadu khoi na su dum hoi tawdri ba thabang ni na haitar hoje khoi sem saba di leiraba kai gum pai khalaktraga di makoi na si thabak chi delay tawre lei taraga di dum khoi ju khoi gi angamba karamba way da changaga si hena mai pakpa oigedagi haibado adugi khanabadi leire ningba kai bedale adubu madumagna isam sam nare kanda pura puri struggle se lep kodabudi nate makha taba means mayama changhilakani haibani yes ningbadi kai ningai ni madudi supreme court na cbi de site semu thijalu ka haibadu yam harauba yam nungai ba awba kam mayok na khre adubu thenga busu thengna justice su sukchoi chodna phangane na khanjarambani adubu thengkhang anirakta cbi na uleiba mong sinadi ningba kai ningai di sukchu choina oibum tokoni tong pradeep ihan han base aina thamjaning base tamoda tamogi long journalism ki career stay da country ki quite ki premier investigating agency cbi da supreme court na ga thengkhang anirakta pen da phok tokpa unsatisfactory akoi happily coming down to the CBI noin torbong se pen de kai ba phibam se atop state ki khangde atop area da thengna bi gi leibra aduga tamok as a whole as a senior editor mon reaction comment thambiningi sigi keno sita sigi yam nungai da pot ni hai tare sena khena supreme court na taw hare taw do bi mom lai se taw do excuse to an ngam thira do ri se aduga yaraga na supreme court to kau thokina bi te thagi na mong taw su male ye he yang kan sida ba si talk to the time is talk to the question hadang nam chaw thena bam oire aida thena kan sida Indian state ka adagi atopa party in a state challenge of party ga thena bam oxygen sa bai pradhan party ki Indian state la le have human rights ki haidar human rights ki challenge mein lag pani na state state am kan singna ba man ba amai changbagi torop ga su male khamda mai haji ki CBI da su ga su lo influence lai se adu kan state power ki makut yaram ko drai su chingna ningai oi se sa ta sena sta si delay to ga order mathak la bagi chance am le adu ga ta sir hana le khitrwa ha gi gujarat thoki ba me amadi investigation torga lotion dana loisalaga su koi pending le halaga last on the judge hondo ga on the ruling la halaga to na case on ni am sin na hal jara than da mi ma tana thang ya la hale adu hala madum so su resolution le right do post le gra do CBI gi som ko so kitang litharji ko post ka thena gra hoina ayursi gi ma pa ta jail thajam bi machan pi hal ni tar jail thajal mo investigation soira me na thok na mo ton ri ngating lotion gi case lotion gi na wi adu era mani ha presume do gulo si post ka changi masai na kana professional what be post hek to u do bsate tawrisna mo khoina haji tawrisna sai na haibagi state challenge to hai post si to la kan sida nationalistic kana si pohon na bagi si lewa ke don to ni ke do no ke do no ta mo si dan di pito no ka hai post hek thole si post si fali na remano sem kum na ne nya sim tang sida wa ta si da hoi union ga state ka hoi hajna hoi state si dai di hoi ga Bengal Orissa ri Manipur ka hele state ha ko na lebak ma habitu ahibuk nate alida state ka union ge thena kan se ho to si bosi e city ka no gi ne lebak interest ne habi bosi da just how influence to ma tang yaw he na fa le ma na case pa thol putor ema to kan se da ko federalism ne na kan se da ke do no state ka Bengal ga no ga union of state ka ne na khana kan se da ga no union nga ma ning bai po ten se la ko se ada si la le habi city chapchan ore da khoi ge no da khoi democracy has the constitutional law ni constitution na hairi report me sina khoi sina supreme hendoi ni ada ta udra sa khoi lebaki ni hai jo constitutional law si chalai kan da madun lebaki ni liberal ethos is ni na khoi na chapchana neutral law ni judgment na pi se sina khoi ri lebaki interest ni hai si liberal gan sigi politics sigi magi philosophy ne na ta bida khoi di sa gan na thram ko sena man kan di hale jo smai lebak ning be tok jari ni hai na ama ye khala ga di amok adon hum jakha ga di yam soyum lai na khoi mi hat ya de mi hat da man chat hat ya de ha ga ni hale jo la le hai ni na ta bida smai lebak ning be tok jari ni ma haji yet pa kam ho ya khoi ni to ri ho ba sigi posi khachang mo drai khale na ai jo ba se challenge dari si lebak ki de to ki kam bu do ke do da khoi na mo moi bu amok panis to do no haibigi mathati ki influence la ngod ngwali CBI de so gi manung so moi organization nang so pok le yarum si ai
aduna tam in ka sympathy ra leiba hai tare yes ma ga ta adun pharam ne hato khizum pharam ne ka haibi por kha yaram do khumale adaga moi di yaram da ka su masak da gi di adu leiramina kitang moi de break phajala por yaram do male in sumu yes singaningai hole matu di sam na re kanda yes mai ke ke adagi pressure mayam su lerangmani influence lerangmani aduga madubuk na su oiram bayan khali CBI na yamna gross negligence ka so tawraiba aduga supreme court na hanjan hanjan thengkhang anirakta masi kokhattana ngang na bagi tanja ama pire ise yes manung da inom de leiba male hai phumdani basanta maroina swai area hai tai out of the 42 cases 42 cases 40 FIRs are filed against a deceased victim haibani so I see being advocate amoina gross negligence from the side of CBI do have charged the winning break. In fact, Masidi Ngarangi all argument to the NSRC representative council Masamung Harise. This is contempt of court habenable. Hadi FIR court necessary instruction to give Makada FIR Pandana, other thing about the FIR Pan by that is amount to contempt of court today. Idea. Ziki case the category of whom Tonga lady, Ahmed category is the Commission of Inquiry Eki Makada state itself na Commission of Inquiry Makada constitute Tokjaraga inquiry officer am Hapakanda inquiry toba. Haribe inquiry sina magi findings the kanogi excessive use of force nai aduga hariba kanozi victims zi parg hatli na finding piba even findings de hena strengthen tongna 302 palu kana even recommendation piba kanogi commission inquiry report yauriba aduga anisuba case na victims sing high court to move to high court na magi district judge the thadar kan district judge na inquiry to high inquiry is a very transparent manner to I the both party security forces obi police obi adai examine to doctor sing adagi investigation officer aduga victim bi side gi su makoi di lejaba witness mayam do loina present to kan da adu witness to the laiba puthoiba hojiki evidence mayam do gi credential do yenga victim gi favor da kano yamna neutral ba just amna kano finding in a period ne I fake encounter happen is simana number 2 category case ne ba number 3 category case na kano NSRC na case local akanda material on record me loina me examine tor kanda kano na security forces na either police na claim to report se masi thousand ningai oide na compensation award tor bane ba hari basigi case category home se already judicial officer amana even kano the National Human Rights Commission just Chief Justice of Supreme Court never. She's year to it. The Maggie Makada Supreme Court Jersey neighbor, case me examined to it. See, ma'am, the examined of possible Sidishida Sigi behaves the CBI and a tabak Togrisi Kariginos never quite easy. Sigi Mahuta, since the day one, a victim family, Salians Toba, Canoni, Mark Lalowani, Mark Aquadan Nomik Capsule, police not retaliate of the Sibini Habegi, Sigi Posigi. Basis the initiator of the city and not perform later. Even Aduna Huziki NSRC Masana Supreme Court race. This is contempt of court. Habiti Masi Chitaba Nanta Kandana Udana Trakana, a pick Zagam, the Suhibu Orambia, Habaki observation Dunate, Taseng Namasi, Toge Yamotoba, gross violence to Mali, Aduna contempt of court, standing away, Hana, Manipur, Abo of Hum Sing Samorum the Hardy. Whatever film say more of the Hardy, Yam the Nungang over Duga, Masi talk for dear Jagas who talk him to the do one talk on the people do some Naraka, Uzigo, say Renu Maruina Narangi, Ganoda Pide Berg, and say National Human Rights Commission Gi, SIT the associate the whole Hibagi observation of Pide say, yes, Tenkang Anirak Soigre, Supreme Court Nasu, Hanjan CBI Bungang and Wikitanja, CBI Masana Pijare, Ningbadi Kaigre, Adu still. Hope on this still lady brush in some Hanakan. Hoi hope the Tamodum Koi Satari Banina Hector Kogi Sigi case Kidamakta fight Riba fight Obamatam, the Kogi Human Rights Law Network, Colin Golzavis, Maroina Moina Zuam Town, Mating Pang, the Labanina Koi. Adum hope delay Supreme Court nazu adum chai di banina koi kitang chai bai ji di moina CBI da sinagi bathabak tu pen de haina tai banina still moi makha tan hai tai tong na bagi ne order ne ba mu tawri se ado sidai sida
hujiki aina ngasai jo haijagre court sibu ikai khumna biraga aduga lebak sigi damakta khanbiraga dum achum madudi tawrakani haibagi thajabadi lei aduga masidai sida aina kitang hapchaning ba amana sarkar gi maikei aduga victim gi hai tare koi si khanari amarom da di state ka koi si victim family ga ne amarom da victim family gi na leitaba lairaba dum no mai chara tala chaba aduga dum ayambana khara punsi da khara khudong thiba hai tare amarom da nangraba imu ngatani aduga sarkar da hoji akoina maran piu kain lai je hoji ji sarkar yam chauna sarkar pai bda yauri ba misak mayam am ju sigi posi da yaw bani na akoina adum iching ching naraga wakhanda akoi je haidi power pai ba mi sing du na hena akoi je kaisu tong ngamoroi dra ka haibagi ni hana budi adum leitaba nate haidi akoi de icham chamna praja mayam ji kholau je ngasi sarkar sina tabiri bra adu court ki order di ille adu mokoi ju mokoi gi defense tawba mayam wahi mayam am di hairi ba ko haidi sigri ba sing do naharon oiram ba yai adu maran ama leidana siri ni de hairam ba yai adu bu akoi ju chin thiba dina cha de du case akoi gi case thari ba sing sida su underground organization mayam ama akoi gi dum yawi adum ba yawramaga siba mayam ama akoi hai khange ba ado family singi magi singi japan hai harak pataba matam de mana ULF ki oigera RPF oigera ke wakel oigera any yaw matam da mana mayum da potharaga lei matam da makoi di pharaga hatpani haibase sumba claim mamam leibani na khoina just ma kanano karino maga magi yawro mathabak ta khoi karisi ude tawbadabu haliba mi hato pharaga hatpani na khutchala matung da hapani na madu ain wang mada oi bani na madu da khoina adui khudong jaba lawraga mayam ji gi khoi leiba Manipur society da haugi ba sahi mayam haugi ba mayam har khredana si sing da khoi apuna punsalaga khoina case da thajabane sidai se sakar ndi khoi bu nuksiram da basu ai taseng haraga diko sumba mayam ma mathong marang khang da mayam si dum mayam adum tanaraga hainara leira pone ba adubu moi sing do ain masak khang da bra sine ba aina hangringi je moi masa masa gi loina class wang aba sa kano ngatani lebak pairaba mayangi thabak tawriba ngatani adumaki moi machindagi wai tholakpa dudi tasengna mi kai ningai nen ai thamjage do keni amagi oresuna amo oisano akhoi di fake encounter haibani na Manipur je sida akhoi aspa sina thamak pade ta healing sa sina thamak pade ngasi Manipur da mi asang ba mi kya no moina khutta ka ba hat khrise sigi mawong sida akhoi sibu kaisu tawba praja singje kaisu tawba ngamaro haibado lanlamba mara leiba mi do mara leija sanu sigi bado phare adubu siriba myam marak sidagi di yamna niyom kaina hatpa yam yauriba adugi ajumba do puthokpiu haibaduneba sidai sida akhoi gi kari kem kai bano tawriba paliba sarkar sina ju masidai sida achumba do puthomi na che mara leiba mi do mantri oijanu ama oijanu chief minister oijanu changja gi sanoba aduga leiriba victim family mayam sida su ngasi sarkar na su kaisu yengsin bi banate aduga hariba casing lakhole singje already basanta na ju pangre compensate tawkhraba case ngatane ba yamba masagi FIR pandana leiraba aduga maran amta leitrabani haibaji sakarna compensation pirak paise moije maran kharadi leitre haibasineba maran leira siri mi singdu hoi sakar ka piba singdu na khara lale haibagi pan kano pibagumani dana aduna ayamasi ase tawge yauna tawraga di thabak se kitang yangsen na ju tawhaninge ado do CBI nang hatak tawreiba thabak sidi dum kitang hoi CBI na tak semai sibudi akhoi gi michang ne marom dadi ko akhoi gi yengsen biu victim family sing awar pa yeng biu haibane aduga sida wafang ga thamjabana akhoi je CBI diam cooperate tongna bo hona je aya matam na khoi anirak sure chakhiba adu kaigum awar pa leiraga di victim gi side tagi aduga khoi gi witness ki matang da oiraga su akhoi mokhoi gi mathak ta khoi pangba yawa mating ja khoi pangjagi haiba ju akhoi always akhoi ready neba adu hoi mokhoi na ju akhoi gi mating kaisu ngasi phawbudi lawraktri adubu akhoi na di ready lei aduga unasi haiba matam da ju mokhoi akhoi ge kitang unaba ya bai khudong sa ba je kya phangdaba adune akhoi na sibogro thamjaning bis okay tong Pradeep maroina sai Renu na han ba round thambi khiba BJP na election mamang da haibate election gi mogi vision document da thokhiba fe encounter case sing se achumba porokna bhawna da achum mateng pangani haibagi promise haite maroina commitment amdi thamkhibani lakng ba ofam di swai gi area se da sarkar paira ga di haibani sarkar di pai khre sarkar paira kanda makhoi gi role si kari no sam na kanda karai pu mateng pang ba ya ba du ta sengna mateng pangani haibado pangba ya ba gi rum leibra
नत्रगा रूम लेत्रगना पंगाय हेता हाइजनबगी वफमदुरा एंड प्लस मैक्सिमम ऑफ द केसेस थोखिबा होजिकी फेक एनकाउंटर केसेस सिंग से अयाम्बा सरकार की साइड की कंपेंसेट तौरबनी कोर्ट कंपेंसेट तौसे सरकार कंपेंसेट तौर पैसा पीहनग्रबनी मदुन ताकपदी रेणु फाउरसे मराल लेते साजिनब एनकाउंटर हाटकबनी है तामो करी मोख थम्बिनी सिगिसदा याम चाउ इशू में थोले से अखोइना तसेना फेक एनकाउंटर तो सिबनी नत्रगना सिरिमीदु हान अंडरग्राउंड योरमे हायरसुनुनी अंडरग्राउंड योरमसु मा फेक एनकाउंटर तो हायाते अगा योरमे हायजु मराल लेना तसेना मा खुला यौं फारे हायरोने फारे सु माना कसरी लेगे कापसी लो मतुंग यादे लान ओरगना वामनिको लान एंड डिक्लेयर तौर में अदमाइन तौर से लान की लो में अदो अप्लाई तौरनबा लान एजु अप्लाई सि अखोई सि वारने जो हाइद्रे वारने हाइगे अखोई जिनेवा कन्वेंशन लेगे हेक कन्वेंशन लेरी सि मैम जो अप्लाई तौरगा मागी लो ऑफिसर भागना तौदोनी ट्रिब्यूनल पिजोन गाय माई लो याम लेरिना देगी अगनगी थर्ड पार्टी रेड क्रॉस जंगा इंस्पेक्टर गाय मी सोपन इंस्पेक्टर गाय खोली हैवी पुट लान की लो खर लेरेबा अदा अखोई हजि सेथोइबा पोसना लानते जो हाइरे इंडियन स्टेशन हाइज लानते से इंटरनल प्रॉब्लम नहीं लोन द प्रॉब्लम नहीं हाइरगदी माना अखोई इंटरनल क्राइम ने हाइरगदी मी मा फारगा त हाटबि यादेबा बगलपुर थाइना मी फारगा याम थिन तमथिबा कांगु ने बिले हाइबा खलु तो कांगु ने हाइर ममी कोथोगा थमबदगी मैम या गना दो पोका हेता एक्सप्लोसिव पावर ओइरिना माइ तोदना खोइसु सही ले अखोइना हेक अखोई मेन सिंग लानबा म हेक चंगे खोइना सहिदा अंडरग्राउंड फारगदी हालगसु सिरगसु मरान लेतोइनि हाइबिसि हाइबन थोक्टम तसेन मरान ले हाइजर कोर्ट डिसाइड तौरनी मरान लेबदर माइ अंडरग्राउंड लेरमगदी सेमाइ क्राइम तैदु एस्टैब्लिश तौर लेरगदी अदुगी दंदी लेरमगनी इंटरनल प्रॉब्लम नि हाइबना इंटरनल प्रॉब्लम नि हाइबनि नाबा मी कापा हलो हाइबि हाइरमो गनसिदा कोर्ट हाल हाइरगसु अखोइना डेथ सेंटेंस पिरगसु कोर्ट पिरगानसिदा कोर्ट हालगदी हालेको अदन लॉ में तो प्रोसीजर लॉ अदु फॉलो तौदोनिना कॉन्स्टिट्यूशन हाइबदगी अदु इंटरप्रिटेशन तौरगा माय प्रोसीजर में चप चान लाकानसिदा माय मरान लेरे एफसी एस्टैब्लिश होगांदा एस्टैब्लिश होय प्रोसीजर्स लेजर खोगी विटनेस लेरबा दगी एविडेंस लेब खोप में तौरगा माय की चप चाना माय मरान लेरे माना मी अनि हालमे मी मंगा दगी हामुली हाइबर सिम क्राइम ने हेन लेबा एक्टर लेना सिम सिमागी माना तौगी चप चाना एस्टैब्लिश होगांसिदा माय दनी पिदौनिना नतर मी फारगे चिंगनेना हापदुदी इंडियन लॉ खा सुंगा यादेबा अदरने अखोइना सि फेन काउंटर तौबदा सिबसि समासि गदो अंडरग्राउंड योरमे खंगी अदना माय अदुम माना फंगमन थोगदो फंगमनि गाइस अखोइ एटीट्यूड से हम लानबो पोने सि अंडरग्राउंड योरमे ने मे बि से हाइजरजनि हेक योरमे ने फारगे हापसि इंडियन लॉ ने यादेबा इंडियन लॉ याद पोरे तौरेना अखोइ सुप्रीम कोर्ट ना कदोइ दंग केस लोकेल हाइगदी मोइसु अदुम खांबे खरा आयावगा यावने है खांगोनी यावे हारगसु लॉ मेदि अंटिल प्रूवन गिल्टी मासी इनोसेंट नेबा यावरे फरे अंडरग्राउंड यावरमसि मोइना आउटलॉ पार्टी यावरमे हना अदुगि दंदियम लेरमनिको बनेजु केसु सिबि चराक्टि वरम अंडरग्राउंड पार्टी यावरमे जेल थमो हायरमगनि अदुगा अंडरग्राउंड पार्टी आइसि बैन ऑर्गेनाइजेशन मगदि बैन तौद्रिबो ऑर्गेनाइजेशन ते यामि अंडरग्राउंड जरगा मोइदि भागदि तुम ऑर्डिनरी क्राइम ट्रीट तौरिनि सुमाय पोल ले साइना प्रोसीजर मा फॉलो तौरगा कॉन्स्टिट्यूशन दे यावरिबा अदुगा अखोइगी लॉ बुक ना दे यावरिबा पेनल कोड में यावरिबा सिरि चलले हाय गांजे माना तौरगा एक्शन दु सिगे चानरे अदर मा सि कंट्रोबिन तौरे अदर दंदी पियो ना हाय गांजे ता दंदी पिगे दौनेबा दंदी पिबुसु लॉ गी मा नतुंगिना पिहों तो जा पिरोनिना से मी भारगा पुलिस मी हातोबा मी हातोबा सि आर्मा जज नतना आर्मी कमाय तो हातोइना अदुगा करोना पुलिस मी कमाय हातोइनो एनकाउंटर हापने जो ने मोइदले एक्सक्यूज एनकाउंटर हापने हाइ दे सा कंजना हापने मा का बकुदा इस कैप्शन में हाइरे गदी साइगी एक्सक्यूज हम लेरेना नते बिदाइन गदा पोरगा साउंडिंग मान खेना आदो हातोकने हाइरे गदी लॉ की डिफेंस में लेत्रेबा लॉ की डिफेंस ले हाइरे एनकाउंटर हापने हाइ बिस अदो ने मोइ डिफेंस ले अदर मोइना हातो मदुंग जा नता हाके खन मी दा एनकाउंटर ने हाइजल हातोपा सुमादने मोइ तोरि सदना खोइ हजिदा 2528 का हाइरे सी मैम सी थोले इसी कहीं एनकाउंटर आदो कल में ओरिनो कोई तो नाते हाथी मोन हाटरिनो वो केस पाखल का हाई जो हाई गदी पनहुम लेते बने तो सी मोगी ओनली डिफेंस कसरी जमीयम सियन बाई सी ओनली डिफेंस सी एनकाउंटर हापने हाई नता उपाय सुन लेते बा एनकाउंटर हापने सिंग हाई तो तो लास्ट रिजॉर्ट नि तो होरी याद बने मा आई हलो तो मा हलक आई हाथ भागी दोनी अद मा हलो हुने हाई दोनी म तो दोइस बो अदु ये इश्यूज ता लोइ पखल को वादने दुका सही अखोइना मीजिंग जी
encounter ne hai duma khoi natre hai ro fake ne hai ri na khoi na fake ne encounter hap ne hai ge khoi ju defense lai roi ba ai gona nang na ka ba ge dai han ka phu du ai ju right am lai na adu ne moi hai ja du ne ba adu na ti phara pu khib ni phara pu kha no ala si pore hai ra ge di underground yaro mi o yaw to mi o yo ma moi defense ko li te ba du okay tamo ngasai gi men second question ro tamo maroina election mang da thamkiba BJP gi vision document da phe encounter cases sing se in case sarkar paira gadi ekoi masi sauna justice pangan but the justice purok the justice to the victims family haibani purok da chu moteng pangne tamo ta sengna state na play to wa ba hadi role lei bajala natrang role lei ta bajala swai matang sing ta ju sida akoi hagi election ni promise di yam kan thadar ria moi ga vote kana wa ngang moi posu ek changi ko hoi ai power paira kan sida action ziman loge haibu hana promise am tawmaga hajina ngam da posu le ramani ta sena ta tharo ga moi gi manung da loi kaina ra ga posu le rambe sarkar gi soba duga kai no conflict is tu yam ahoina yenga South Africa conflict ai yenga sira ai haji ai na tanjazar waidra this want to do gi there is no peace without forgiving in mana akoi moi gi truth and reconciliation na Nelson Mandela na hodo to na se lebak sida sahi yankhei mu lan tor kan sida moi na apartheid ni moi na apartheid to kan sida state ki atrocity am chaun le gre state to ri moi state defend to gari ni to ri ni ada khoi ni kamu mi ado wani to kan si kwai to reconcile to ga ge se mana retributive justice ya roi ada reconciliatory gano sida justice so in chaka do ni ani si balance chaka do ni yam tina he na ka he na tor ma kamu dri pan dandi pi na lan le ha ja ge thalo ku si ya roi ada si balance di wadi wa poti oi ba adu ga ta se na heta henjan ma kamu dri panisori ya roi adu ga khoina sida gano gi Nuremberg principle da ina idea sa khoi ojana hai kun khoi gi mathak da hai ko order follow da ni hai ji ya de Nuremberg principle no dingina ai ji mi ema weragadi police do wa ko police officer wa go ya army officer yo army jawan wa yo mi ema weragadi ai moral agent le ga do ni ara aru chomara khang ga do ni mathak gi hai ko mi do na ai si anga ma ka halo hai kan sida hadhon thokti hai gi posi Nuremberg principle Nuremberg trial sida chauna si principle am le aduna khoi na ngai gi aina to ma Iran me am do mathak da hai ko to ni hai su adu gi defense le te ko letra kan su Nelson Mandela hai sina issue si am chaun le kan sida di as mi si samna hai ra khoi gi cabinet ne me am su loina ma general me hai ra another gana adigi police me am su loina general me hai ra moi su loi hat pe dan di bihun dokpa ki crime tor me hai ra moi to kusira loi hat ka dra kan halo kan da mu atop issue ma chaun thoragani atop conflict situation thoragani aduna si reconciliation si porpadari akoin balance thiba da ni truth and reconciliation aina to hiba maranduri la le haijo haire kan nang ne to duna maranduna yam kan henjalam do already ngakpi be akhoi ngakpi ni ngakpi be yadab do khai di dan di pi do sunga yaro happy posi service to go ne na moina Nelson Mandela hoina toroga agi toroga sida yana dana haji moi pura bring yana buna tre su problem am thoga su yam chawa issue da magi middle path pusrok podadi adu yam kan change ba khoi so tumba truth and reconciliation ki potu khal lakte yaro ta sena sida retributive nang na mi ma halam ne nang dan di bi yaro nang si phasi do de yaro ka heavy load chap chan apply tor kan sida atop problem kha thorok ni heavy di dum masa da le jidna ada si khoina kama judgment do to si kitang South Africa hoyi example ka kitang lobhun sok prank le ru ga thajaji ki already Supreme Court tawri sida dum chatharaga khoi mana leba kambu su do la le han haira kan sida dandi modi haidri na kai dandi video hin la le do han hairo hai pot ne Supreme Court ilei so ba la le haira matong se kai dandi pd pc ga hin ko na gi ne do la le haiba so dal chien le ga di case lo sham sunga ya ro do ga khoi justice por khunga mo ro justice por ke ha ga la hai do hello Nelson Mandela principle la le haiba ai ni si tawre mo di service tawro adu ga tawro kan sida khoi na general amnesty ona kharab hodi akhoi mi sing si chahi mapun si dan di bi dong ne hai ka jail tham dong ne hai ka dra akhoi gi conflict sin thon hi pon nak tani hai ga ya nar kan sa ma pull-up ya mi nar kan sida si bhori to hla si adu victim ka budan si bhori psi si influence tong si hai bi gi adum gi justice sam pro di yaro ba ta se na sai gi moi hai retributive justice na chap chana nang na thang ni ala modi ma hi ani hai bi gi adu tong da gi solution do ro hai bi ko si moi hai moi na hai da adu ba case ki soi no oi re da khoi ore na to is okay basanta lak pasai break ki matung lak sake basanta break ki matung dei impact news ki manu hona yengbi ba puno ke pham da thuna putun lak sake impact news mi yeng ta dun lebiu
ब्रेक की मतुंग येंगबिरब पुनमकपु अमकन तराम नोक्सरी बसंता ताओ प्रदीप थंबिरकी वफम सिंधु करी करी सप्लीमेंट तौनिंगबा कराइदा करी करी हाइबिनिंगबा हाइबिबे यागनी अदुगा आइगी साइटगी ngरang थमकपा ngरang बेंच ना Council for National Human Rights Commission दा थमगबसी to get associated with SIT हाइबे वफम से स्वाइसी yes थेंखांग अनिरक्ता CBI की मतौसी सुप्रीम कोर्ट न याम चाउन पेंदबे जगादुरी लेरे मोगी नेग्लिजेंस ग्रोस नेग्लिजेंस उबो फंगे अदुबु साइगी NHRC की करीगी स्वाइगी SIT टीम दे एसोसिएट तौ काइन हारक पसे स्वाइसी इवन मॉनिटर से खरगे हेन तोरकने खनबिब्रा करी होप अमुक लेगे सने बसता साइगी तवो पर्टियम थबिबे इतन एड तौसिन जरुदा extrajudicial execution or unlawful killing is whether it may be during the war time or peace time or sunga ya deba aduna even Geneva Convention the high international humanitarian law the high say fair encounter the extrajudicial execution the me yagna boy ko adi kano se lance the adversarial relationable do say adu yagna ba mak phandamak oiraga su bi je pharaga hatpe ya deba hoi ma pharaga ma prisoner of war ina ma treat to boy ma jail thamba yai aduga mana prisoner of war duna mana commit to crime dugi kano level dugi metung ina ma the war crime charge to boy aduga ato charge mayam to boy adubu under any circumstances pharaga hatpa habisdi both international law gi metung ina war time do egera peace time do egera masi sunya ya deba simadem clear hoye adu atopa ma dana sagi truth and reconciliation ki pose se mamang da akhoi gi sigi EEVFAM gi case se kana argument gi stage da लाखों मतम से इवन कना तामो पर मसा मबोद कना कोर्ट न कंटेम लोखलपना कना हियरिंग मरी मंगा तामो सु ताबने सिदा कोर्ट मसाना कनो न कोर्ट जज न हारी से मा रेफरेंस मयाम लोय मासु हुजिकी साउथ अफ्रीका के ट्रुथ एंड कंसिलिएशन की पोसे मान माय ओन ऑब्जर्वेशन द हाइब दम स्टेट ता एस माइना सी मी मयाम मासी लास्ट स्केल द हाटपनि लोइनमक प्रोसिक्यूट ओबदि मसी फिजिकली फिजिबल ओइदे अदुन दिस केस मयाम अरिबा मयाम से 80s गी याउरी 90s की यावरी अदुना सी मैम से लोइना फाकर पाइ जे मसी ओइथोक पोतो खतंग वाबनिना मसी स्टेट ना साउथ अफ्रीका की मॉडल से यंका ट्रेड एंड रिकंसिलिएशन से खनौ ने काइन अदु ऑर्डर म ताबनि नते अदु कोर्ट न मागी ऑर्डर ऑब्जर्वेशन द ममांग हाई गिबल ले अदु करिगुम स्टेट ना मागी ऑब्जर्वेशन दो लौसल लकान द कोइ समाइना ट्रेड एंड रिकंसिलिएशन तौजागे नत्रगा समाइना कमीशन हम लिंक लकान द कोइ विक्टिम द मागी जस्टिस से एड्रेस तौनबो रिड्रेस तौनबो होना गेना रेस्पोंड तौरमगदि सिगी पोसे लाम दबसु यायबा ऑलरेडी इसी सुप्रीम कोर्ट ना ममांग द मयामा ऑब्जर्वेशन द ऑलरेडी हाई ग्रबने स्टेट इन्फॉर्म तौग्रबने अदो अतोपा मत ना हुजिकी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन पोसे इवन EEVFAM गी मोगी कोई क्लाइंट सिंग हाई तारे को विक्टिम फैमिली मयाम कसु सी पोसे अदुम खंगे मोचु हाइदे मी लिसिम चंगा को निपान से लोइन थिगप अदु लोइनमक प्रोसिक्यूटर वासे मसी दु लाई लासु यारो मसी ओइथोर दो पोनेबा अदु खनाबद इवन जस्टिस से फंगना होनब द मोइना तोंगान तोंगान मोचु कनो थियरी मयाम साउथ अफ्रीका गी ओइगेरा अतो अतो पोगेरा मयाम खनायबको अदा इवन आइना निंजिंग बद याम नुंगाइ बामना कनो गी मो EEVFAM गी बरते एम हारिपम याव तेजिदा कनो द कनो साउथ कोरिया गी कनो से इशू से मॉडल से कनो शर्मिला द कनो गुआंगजू प्राइज पिकेबा सिगी मे 18 फाउंडेशन से मोइसु याम चावो कनो सिमेट्री एम लेबा तेजिदा मोगी कने हाइदि कनो लेगिद्रबा अपराइजिंग अद सिगिबा एक्स्ट्राजुडिशियल एक्जिक्यूशन हाकिबा मयाम दो मदु मेमोराइज तौनबा मोगी अचौबा मोगी मफम लेबा याम नुंगाइसे सिदा सिगी सिमेट्री अचौबा सिमेट्री से सिगी मेन एंट्रेंस द चंगबम जिदा याम नुंगाइसे कनोगी मतमदुदा कनो साउथ अफ्रीका द प्रेसिडेंट ओइकिबा जनरल चंदू वाजे को मागी प्रिटेंडेड ग्रेप से मागी मोंबम से चंगबम जिदा खिल्लेबा हाइदि अदुन एनीबॉडी चंगा कांद मोंद हुजिकी मोंब गेस दम लेरमिना खो ने ने ले चंगबदो हाइदि नंग न मरम ओर कांद मी मयाम सिगिबनी अदुन अखोई नोद दंदी मक पीबा ngамद्रगसु नंगी कनो मोंबम जि मथक त नंगी प्रिटेंडेड मोंबम जि मथक खो ने ले चतपिना कोई जस्टिस ओगी हाइबिगी पर्पो EEVFAM मीटिंग खनबसु लेबको अदुरा तामो पडेन हाइबसु हाइबिबनी दुगा हुजिकी मी लोइनमक दंदी पीबदिंग ngамदबिना सरकार की माइकाइदि सुखदंग इनिशिएट तौरगदी पोस्ट सेदुम सुप्रीम कोर्ट फजन प्लेस तौकान सिगी कनो लॉजिकल कंक्लूजन अमा पोरकदुदी याम फयन खले हाइदि इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोसिक्यूट ऑल दी केसेस इन्वेस्टिगेट तौरगा पोतदी यादबनिना तो अतोपा मदना हुजिकी NHRC द टास्क कर सुप्रीम कोर्ट असाइन तौबगी पोस्ट को सिदा ngasai ni haije bada case ki category hum lai case ki category hum da akon be category ki case se case tara ka taret muk se kano national human rights commission na paiba case nei bako that means already moi the material me amul lai re bako aduna court na aina khanja bada court na harise NHRC da already material me amul lai ra bani na NHRC na makoi gi mi ahum
कनो डिप्यूट तौरकांद SIT दे सबसे तौरगदी खरा हेना स्पीडी इन्वेस्टिगेशन मा तौरकांद नेसेसरी मागी फाइनल रिपोर्ट मरी लेना कोर्ट पीबगी पोतो खरंग हेना थुजनबगी पोतो कोना अदमै खलंब यायना खलेन ओके थैंक यू रेनु हुजिक से मरोइना थिजली हुजिक CBI ने कन्ने सुप्रीम कोर्ट ने कन्ना अकनबा मियंग संगी CBI सी कन्ना लक्ष्य लई अदुगा प्लस हुजिक से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की करिसु एसोसिएट तौरो साइ सिता हाइबगी वाफम हमसु लई असा यामना चाउनिंगाई जगह दुनी निंग बकाइबा याद्रि अदुगा जस्टिस थेंग अबसु थेंगना सुंचो सोइदना फंगने आइबो वाफम दुनी अदुगा लाइबो वाफम दि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की करी मतंग लाकपा 1528 केस नि याम केस नि स्वाइसि लोइन थिकटपगी करिगी ओइथोक्तबा ओइथोक्पा याबो ओइथोक्तबा यादबि फिल्मसु लाई स्वाइगी एरिया से इबंगी प्रेसिडेंट नमोइना कमाइन थम्बिनिंगे अदुगा लेरिबा विक्टिम्स की फैमिली सिंगना स्वाइगी मतंग लाकपा कांदा करी करी वाफम फोंगदोक पिरकपगलै रेनुदा कोइ केस दिसिंगा अजे कोइ पुंसी चुप अखोइना हिंगै थिगलगसु अखोइना सिगी थबकसे तौरिङै अदुगा अखोइगी महूत सिनिङै तौरगसु लैरिबा विक्टिम इमुंग मनुंगी पा जेनरेशन अमा मुकै फिबम लाने बसी म्यामसे ngairiङै तदि हाइदि अखोइगी जेनरेशन जे मुट खरनेबा हाइबदि हुजिकी केस 12 सुप्रीम कोर्ट हान हान अखोइ संतोष सेगर कमीशन गी तरुक लखत कर मतुंग हतक से अमुंग लसिगी केस 42 केसेस से अमुंग लखलकपने अदो अखोइगी अपाम्बा विक्टिम इमुंग मनुंगी मयामगी अपाम्बा हाइरगदि होई हुजी मैम हाइगे दो कोई लोइनदी कैसु ngमोइबको ngमजु ngमोइ अदुगा अदुगी मतम ngaइबैदमक्ता अखोइ कनाना सी सही स्वाम निसांगसिना अखोइ कनाना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ताना सिगिदमक्ता फाइट तौबै चप्पे कनाना अदुगी अचौब सेमफम कनाना पुथोकपिगनी अदु यामना कुइनजु अखोइ पामदे अदुबु सही यामद्रबदा सही अनिहुमजि मनुंगदा अखोइ लोइसनबदी अदुमबदी अखोइ आसादे माइनादि याम थमे अदुगा ngसाइगी केस से मैम सिगी महुता अइना ममांगदसु दुम पंदी पंजखरबने केस 12 सिदैसने केस 12 मग नत्रगसु केस अनि अहुमदंग ओइरगसुने अदुदा चेनरीबा कैनोसे हाई अदुदा ऑर्डर तौरगा हालिबा सिंगदो हाई ऑर्डर तौरगा हालिबा अदुगा मतमदुगी पालंबा कनानो अदुगा कनानो पुलिस की साइड तगी ओरजु अदुगा MLA मंत्री की साइड तगी ओरगसु अदुंबा चेनबा सिंगदुने तसेंगना अदुमकने अखोइना केस मरी मंगादंग ओरजु चाबा दंदी पीबा अदु ओरगदि अखोइ पेले अखोइ साइ केस की अदुदा कैम खंद्रे देगी विक्टिम इमुंग मनुंग मयामजे अदुने ngaijari ja aduga hoji hoji ki casing da haliba singjiju case ayamba da loina china bangaktane ayamba na moi makoi moi manga taran u leiraga manipur ja halami baje kasumi yamba nate sipai khuding makoi lana kasumi yeng changjade adubu tawri badi makoi khara khaktana lana uraga police department khuding mapu yamna athiba masam uhan banen idea ai lojeba adu loina makti nate moi khara ji khakse chenari ba makoi khara kakchidi hakpa dandi dudi akoi victim side tagi akoi di adu di pihaninge aduga ngasagi khoigi truth and reconciliation gi matang dasu sai hairi do heroji thogla khrei cham chamna ko sigi matang da ai achumbani haido adu mya mamang da mana thambire ado sigi matang sai da mana tabasu manung da mya mama magumba mya mamju haiduning basu leiram basu yai lem da basu yai adu khoina khangbading amde adu khoi khaga ta badadi akoi ju kari nungi tawjarum no haibagi pote khoi ju ningphung mioi bai je manipur je pikraba nga tani department re kana ngano masa masu are sagai na te myam no yaungno bani na dum khara khara khoi ju dum tajabadi pange adu bu aina haina thokpiro akoi organization gi side gi hai akoi ju angamba moi gi protection mak piba ngamdraga su leiba ki ni khalaga di makoi ju akoi si tawrure an haina heroji ki tawriba kaino du mak hai tare adumaina thokpira ga di makoi ju hoi ngasai budi kapada mina order tawraga kapu hai je ma ju thamoi pandabra sine akoi ju hangningi je ko adubu yam niyom di nate adubu matamam gi manipur du di फिबम दी कायरमद्रे फिबम तीना कायरगा लेबा लेबांग ख ओइग्रे कोइ मणिपुर से हाइदी अदुगी करिमता खंगदबी स्कापो हारगदी हेकदा निसाकर तसलगा पोंकाब द काप मीगी मिनमी ओइबा मगी मियमना मियमरा थंगदबा मिनुंगसी अदो हालिबा मिदुगी मागी इमुंग मनुंगसु येंगबिदबा अदुगी सिरिबा मिदुगी एकता खंगदे मी ओइना मी ओइगी वखल दी लेरमद्रे अदुबा सुम हालि मी सिंगजिगी मखोइगी वखल जे पुरा वाइल ने आइना खल्ले अदुबु हजिक मखोइ होय फगरे यादे हाइबा पोतुमगदी सुप्रीम कोर्ट लाखरे अदो समाइना अखोइ मैम पुन्ना ngasi organization अखोइ इफम अमदे इशारे अदुगा मैम गी अतोपा मैम organization अदु मतेंग पांगदना अखोइ सी फिबम जिबो योरकपदा अखोइ मणिपुरदा खरा खक्ति अखोइ लेबाक सिगी दमकता अखोइगी खरा एक्सीमेंट हाइ तारे को मणिपुरदा मिहात पबोगदी हजिक जे हात्रेदना अदुबु
हजिक तुंग कोई ना हाई तारे जस्टिस की दमकता कोई कनागुम्बना करीगुम पुलिस डिपार्टमेंट की मनुंग दा ओइरगसु मसाना ए लाले आई सी की दमक तौबे कोई लाले ना चंगजरक मियम ददी जस्ट ngасai हाइगे दो फॉरगिवनेस तौबा अदुगा अदुगी माबु माना मादी अपिकबा मीबु खुलाई ओइना सिजिनबने हालिबा सिंगदुदी अदुबु ऑथोरिटी दु करम ऑथोरिटी नो हाइबदुगी जबजाबा कोई दंदीदी मतममदा कांग्रेस आम पालमे अदुना तसेंगना सीबीआई सिदा मखोइना करी अकनबा करी तौरबनो अदु अखोइगी दमकता थबक ओइना पांगथोकपा ngamdrise अदुने बा अखोइ विक्टिम फैमिली दगी मी पाइबा लेरिसे पावर पाइ लेरे सरकार पाइ लेबा मखोइना लेबाक सिगी दमकता अखोइगी दमकता ने मोइना चोंगथोरक्तोय अचुंबजिबो करा वाइदनो बा चोंगथोरकदुइसे अदुना चममनबसु लै अदुबो होय अचुंबगी दमकतदे अचुंबा हाइबसिदी मतम चंगना सोइदन अचुंबदुदी अखोइ थोलकद्रा हाइना दिखले अदो पालिबा सरकार सिनजु अदुम खरा खितंग कैनो तौबिरगा अखोइबु नुसिबिबा ऑर्गेनाइजेशन दुगो लेबाकी दमकता लेबाक नुसिनेना सेबा तौनेन थोलकपने अदुबु मिहाटपा सिंगदुबु सगोटपै दमकतदी मखोइ लेबाक सेबा तौहनजनिंगदे अदु अचुंबै दमकतदी मखोइ लेबाक सेबा तौबियु अदुगा मरान लैरगदी ऐ लानग्रे सोइग्रे हाइना कोइ चंगजफमदो अदु दरकार ओइयेने खनजे Tong Pradeep loisalakpase maroina international human rights activists aduga national gi karigi mayam sum thamba observation se justice delays justice denied haibi wafum legre aduga karim kanda sufang phangoi sorok pudi better late than never haibi wafum su legre aduga last hujik se kanagumba human rights activists ki observation pi bakanda justice is always not prevail matam pumbada aduga thengkhang khudingmakta justice phangibra haiba simdi फंगदबसुम यावी हाइबो वफमदनि तामो कै वफम थंबिनि ता हाइकी हाइ यम चुमा वानि कता सेना जस्टिस फंगना लोसन की पोस मी धमा म यावी जेनोसाइड तौरी म्याम रुवांडा की अदिगी कंबोडिया की अदि रेड दिन म्याम फुंगदम तुमन सिरखान हजिक मै जस्टिस कै फंगना लेना अदि पोसम यावी दुबो डेमोक्रेसी हाइबा सिस्टम हम चनारेना सेडी म्याम सि कोई डिस्कस तौरगा नैनारगा कोई फाइन नैनारगा सि थोरकपा चुमना लेबांग आंगमिना सि हाइ मोनिना सिला कान सि कोइना डेमोक्रेसी की गनसी लेबांग आपकी सिस्टम ने ना कोई उरिसी मोटा कोई डेमोक्रेसी सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में अमने ना है जो हुकुम थे बता से हारे के कोई नहीं से अदु ngakta ta sai to dawni ka henry ma'am se law si sala hanga dawni je law ri phajadi hair ga chum thoga dawni aspasi mas law ni law si akoina human rights norms ka hele chum thog je ha ka chum thog ba ya flexible ju oi ba adu akoi system am lei ba si manung da nei na ga to se hair ko ni akoi gi justice guarantee to was he democracy khwai hena heli ga na hajik mai final is over hajik lan tong na kan sida democracy chapale bak ani lan thena ba ji pak yaw world war 2 matung nei di democracy chapale bak ani lan thena si pak yaw dre wari chan lo chan ba gi kha in pitoption kai for intuition ga tong na ga yana ga sai debate na rule to wi pose si la mi na khoi gi justice si phangum thui han hai kan sa khoi yam kan na dum hai ba yam ba ya hale system jana ado phangum si su mayam se akhoi na discussion ya ba discussion to si gana to wi mahi phangi ga hai si kari dai phangi na ga khoi loidamak ta mioi ba khuri mota khoi thamoi yam cheli manaba thoi manaba wakhan kha gari yawi achumaran si khangmini ada achuma to mina se hai kan sa loi yamina kani again aina karanam de pil to kan sa delhi do su akhoi sa lan khena na daga america do su kanam pil to kan da aina hai yaning mami yarong mani aina hai chumi hai ko yarong mani habi thaja basere ne hoina system si chana yani hai amna ama thaja na bi amna ama chingna bi amna tawra gi system hai bi sungai roina adana khoina sai appeal to kan sa da achuma to si hai kan sa achum bai si ni habi yamina akhoi me am lei akhoi me am lei minari democracy zalaga di lebak prong loi phaminani habi si thajama na bale democracy hai chapa wardan magi values loi khamina ragadi habi gi thajaba sira appeal to kurina akoina hajik matam na rikitang phavan thopra khale ar chana ta democracy te hai ta na khoi se da justice si ne mi hat pe si custody hat pe no ya de ano encounter hajal encounter ni proof to ngani phare encounter proof to ngam da fake encounter ni encounter suna ta bidano encounter hajmani adu hai ragadi noi dandi phangom thoi hasi hajigi thizalo hari jaduni mane encounter case ni hairna noi encounter case haida encounter te fake ni hairna khoi custody lekan phabani hatbani noi kamna bad hatbani te hasi khoina mana lein serin na si thizalo haina supreme court haikan thizalo leine ba ada cbi na thizanom thoi si ta se na bak encounter to na sibor magadi moisu kabi kamudi sumaran su moisu miem halore su mai su masakan jab hatbani haidu yare
aduga tasina encounter sungna tabida mi the pharaga memne puraga saida encounter kamna hairagadi adri mi hatpani tasina kasri hatpani adri pihum thu edri loi tahon thokrai khalai this is okay thank you Renu aduga taung Pradeep aduga Basanta ngasi impact news to lakpi aduga ngasi manungona se mapung phan bi damak tain lo selakpata kai khamnu jari bai kai khamnu jari bi ge so makpu amkan tagat jari ngasi ki damak ta impact news ji manungona matang selo sinjina batan jai role dam dam se thokli ba thok to ato kya gi marik chumba report ki damak impact news mi heng ta dun lebio